Yebe ngize nendaba allegedly ingane zawethu ngithi ake ngize laba futhi ngizocela uxolo nje kubafethu be-EFF, i-IFP ne-ANC ebesiyaye sihilizisane nabo ngaphambi kokhetho nakuba kukhona abathe baqhubeka noma sekukhethiwe kwacaca ukuthi akekho umuntu owinayo ukhetho bebelokhu besihlupha ke besho zonke izinto abayishoyo ngeqembu lethu, corruption, amasela, umdodovu wekhehla, zonke lezi zinto bezisho besingeke ke sihlale bafethu singadefend iqembu lethu ngoba siyalithanda. Kepha ke mina bafethu sengithathe isinqumo nje sokuthi cha, angize la ngizoxolisa kwengabanyathela amakhona ebese ngiyanxusa bafethu njengokucela kababuncamalala ukuthi sakho umhlabuhlangene manje ingane zakwethu sakhukhulela ngoqo indaba ukuthi uyi-ANC, uyi-IFP, uyi-EFF sonke bafethu ibala liyefana. Manje into esizama ukuyakha okanye ubaba akayifisa ukuthi siyakhe nathi esifisayo ngoba njengoba silandela i-MK nje ngoba siya understand i-MK ukuthi it's above lento yokuba i-political party nje ordinary elwela nje yona ne-constituency yayo and then that's it. Cha, i-movement le bafethu elwisana ngqo nendaba yongqwankulu ukuthi labantu sebesicindezela isikhathi eside bafethu. Kunamaqembu la ana more than 110 years, kunamaqembu ana more than 30 years, kunamaqembu ana more than 10 years ekhona. Kuwo wonke lamaqembu bafethu alukho ushintsho for umuntu omnyama. Singayikhohlisa nje okanye sicabanga ukuthi mhlambe lokho kuyimvuthuluka lokho esikutholaayo yikho kusifanele. Cha, iqiniso ukuthi we deserve more. So njengabantu abamnyama bafethu bala maqembu engiqedwe kwabala nali iqembu elisha elinonyaka liza nenye perspective ehlukile ukuthi asihlanganeni, lishumayela ivangeli ukuthi ubabuncamalala ushumayela ivangeli ukuthi asihlanganeni sakheni umbutho ozowisa umbutho wabacindezeli okanye ozowisa abacindezeli kulento abasenza yona esekuphela iminyaka engamashumi amathathu thina siyitshela ukuthi sikhululekile kanti cha, basabambe iqembu okuyilona esithi lalisikhululile ngo-1994 balibambe ngobhongwane ngenxa yevumelwano abazenzayo lapha kuKhodesa. I-MK bafethu ayinasivumelane namuntu, akukho i-MK, akekho noyedwa kulabacindezeli ongaqhamuka kathi uyinike nemali ukuthi iphushe agenda yakhe. Ingakho bafethu sinibiza ngaphansi kwayo, ingakho vele beyizonda, it's hated by the establishment ngoba ivangeli elishumayelayo lihlukile kunaleli lishunyelwa iqembu lakho. Iqembu lakho mfethu lilwela lona, lilwela abantu abamnyama njengoba lichaza. Kepha i-unity ayikho, akukho la kuthiwa khona ake sihlangane ma-EFF, ma-ANC, ma-IFP sakho into eyodwa ezokwazi ukuthi ilwisane nalento yabacindezeli. Ngakho ngane zawethu mina ngixolisa kulokho ukuthi sasiphambana ngokwembono nangokukhuluma mhlambe size sifike ekutheni sithembisana nanempi kahle kahle ngoba silulela amaqembu ethu. Kepha manje bafethu sihlulekile, isihlulile iGNU nawe okwaGreen ihlulile iGNU. Akekho umuntu ongathi ayimehlulile iGNU ongathi yena yonke into imhambela kahle la. Cha, mina ngamshayela izandla, sehlulile iGNU ngane zawethu. Ivangeli ke lithi asihlanganeni sikwazi ukubakhipha kusukela manje nje futhi kuyaphoqa ukuthi lapha eKZN leya provincial government yakhona ukuthi iqalwe phansi. Iqembu okuyilona elathola amaphesenti amaningi yilo okumele likhethe ukuthi losebenza nobani, and then kuphinde ukuthi elathola amaphesenti amaningi national lilungise leyanto ukuthi libuye ekhaya ebantwini ngoba bacindezeli bafethu bazohlala besicindezela uma singavuki emaqandeni. Ngiyanicela ingane zakwethu kulezi insuku sishumayela indaba yerally njengoba ngikhuluma nje la ayikhethe umuntu leya rally kusukela ngomhla ka-30 November eFosloras nakhona niyakucelela bafethu ukuthi wozani erallyini akukhethwe umuntu. And then bese ngizocela bafethu kunepage laphayana lomkhonto wesizwe MK
MK Party official page elapha kwa Facebook. Ngiyacela ngani zakwethu ukuthi ake sizame ukuyoyikhulisa lapha. Mina ngajabula uma ngathi maniqeda ukuyoyilike leya lokhuzana leyana bafethu nibuye nizosho under this post ukuthi ayisesibuya khona ukuyilike. Ngajabula kakhulu ngibona ukuthi cha abafethu bayayizwa imessage. Facebook nihambe no-like leya page ngoba ezinye izinto zizophuma ngalo leya page uthola ukuthi aziphumanga ngapha kwa TikTok ebese usale emuva. Ngiyacela ngani zakwethu hambani no-like ipage lomkhonto wesizwe nizobona ama screenshot ukuthi ipage libhalweni lelo ebese niyalilandela. Yikho lokho ngani zakwethu akukho okuningi noma ngaba uCMK hamba olandela ipage leliyana ngingathi hayi umkhonto uyakhetha yamaZulu yini lento enithi MK akaze kwakhethwa yethu sonke bafethu asambeni so like ipage asilandeleni indaba zomkhonto wesizwe asilandeleni lolu shintsho babuncamalala kezanalo sikwazi ukuthi sizoshintsha izimo zalapha eSouth Africa nawo amakula ayabhiyoze eSouth Africa phila kamnandi ukudlula nina ama South African hayi wona wodwa wonke ama foreign eSouth Africa phila kamnandi ukudlula nina abantu base South Africa umthetho ucindezela nini ukudlula abantu bangaphandle. Angicabanga ukuthi niyayithanda leyo nto ukuthi umthetho uthi eSouth Africa iSouth Africa yawo wonke umuntu yawo wonke umuntu eSouth Africa. Once usungena eSouth Africa nawe eSouth Africa yakho akusho ukuthi yenu nina abase South Africa cha wonke umuntu. So nicabanga ukuthi izinto zolunga kanjani ngoba phela ivangeli leNK leli ukuthi kumele ishintshwe le constitution ecindezela umuntu omnyama eSouth Africa. So bafethu ngizonicela nje ukuthi cha ake nizwe masikhuluma ngeke nibeke eceleni indaba okupolitika nibeke eceleni indaba enzondo ukuthi nizonda bani nikubeke eceleni konke enikwazi yeni ikuzule nizenze ilima nithi sifuna ukubona lento abayisho ukuthi labantu baqinisile yini sibone ukuthi angeke niyenzeke ngoba seniwaphila amaqembeni bafethu more than 10 years inwapha ukuthi kube khona ushintsho enizolubona eSouth Africa kodwa lokho ngiyacela ke niphi MK bafethu ithuba niphe nje ithuba sibone ukuthi mayihlulekile bafethu 5 years mayihlulekile bafethu ngiyayeka kodwa ngiyacela ake niphi ithuba angeke nize nimosheke indaba.